Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maroiba pau. Khulai paiduna lal horiba lupsing santigi wari sanamna bathora u haina Mukhyamantri Ningthoukhongjam Suni na amukhana apil tawri. Manipur dangarang miyoi amakak nongno COVID-19 positive weba thengnabaga loinana hauzik active case 38 leiri. Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Nepal gi Pradhan Mantri Sher Bahadur Dubega miyut kangbugi thakta wari sanaduna Laibagani na makata na tengbang pinanaba kanakre amasung Pakistan gi Pradhan Mantri Imran Khan gi mathakta pukhalakpa thajadabagi motion Laibagadugi sangsatna ngasi khanagani. Khulai paiduna lal horiba lupsing santigi wari sananaba thora u haina Mukhyamantri Ningthoukhongjam Suni na amukhana apil tawri. Social media da thagatpa warulamada Mukhyamantri na hai Imphal West Commando na UNLF ki miyo ani lamfel gi employment exchange gi phagat pangamle makhoidagi karama masung pistol ani fangle hairi pharba miyo sing adu khusukulai sing adu utpaga loinana Mukhyamantri na lalolu kudingmang na wari sananaba thoroknabagi damak taksilli maduna lamdamasta santi amasung sakhotpa poraktuna Manipur bu heina wangba thak amada pukhatpa ngamgani hainasu Siri Birena makhata ke. Aikoigi Imphal International Film Festival gi ahanba edition hauzik Imphal gi Palace Compound da laiba Manipur State Film Development Society gi auditorium da sathari sahi ama sumna sathariba Manipuri cinema gi sahi yankai chorakpa gi Golden Jubilee gi thoram gi saruk ama oina numit mangani sumna festival asi pangthokani. Festival asida feature film taramathoi non feature film nipan amasung short film ama utkani. Manipur dangarang miyoi amakak nongno COVID-19 positive oba thengnabaga loinana hauzik rajya sida COVID ki apunba active case masing 38 khakta ngaire. Ngarang laina asna naba miyoi amata sikibagi pau leite haiba matam asida laina asna naba miyoi mari naba phagalakpagi changsada 49.3 mari ni. Turil singi haurakpham ngak senduna thamnaba awang nopok lamdam gi oina ecosystem service ki ahanba pilot project Meghalaya gi West Garo Hills district ta hudokre. Rajya gi Mukhyamantri Kornat ke sangmana hudokki ba pilot project adu lupa koti ama lakh kunlom sangna paikhatkani. Project aduna Ganol catchment area gi khul kunda miyam gu puna pakhatminabani. Kendra gi culture mantri Minakshi Lekhina Azadi ga Amrit Mahotsav ki makhada Delhi da Temple 360 gi website hangdokre. Maki Mantraloy gi makhada website adu hangdoklaba matungda mantri na hai anoba chahi gi proposal piki. Magna hai COVID-19 gi laisat manung asi mipung khudimangna Jyotiralinga amasung Chardham 32 mafam amadagi hekta digital platform gi kuthangda yengba yarani. Magna hai platform asigi kuthangda miyamna e-darshan e-prasad amasung e-RT phanganduna miyam gi punsi hena laithokhanduna amaga e-pau phaunahali. Temple 360 habasi miyamna makhoina chaningba laisang amada apama matamda bharki mafam amadagi hekta yahonabagi website amani. Website asigi matengna Hindu singi maruiba lai khurampam ama digital gi kuthangda ningthina yengbasuk ngamlagani. Leibag asigi mafam kayada ngarang numidang tha ubadagi Ramzan gi senglaba tha ngasidagi haure. Ngarang numidang miyoi kayana masajid singda numidang gi laisol thoram Tarawi pangthongnaki ngasi chaghen thagi ahuba numitni. Ramzan asi Musalman singi calendar gi mapal suba thani amasung tha amachupna sara helaba matungda Idul Fitr pangthokani. Uparashtrapati M. Venkaiah Naidu, Pradhan Mantri Narendra Modi amadi luchingba kayana Ramzan na horokpada miyam maruina Musalman singda yaifa pauzal piri. Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini. Pradhan Mantri Narendra Modi amasung mahaka fammanaba Nepal gi Sher Bahadur Dubega mihut kangbugi thak tangarang Nai Delhi da wari sanakre. Wari sanabadu da luchingbani na Bharat amasung Nepal gi mari gi matangda kumna khanaduna yengsinkre amasung makhatana tengbang pinanaba khanaki. Pradhan Mantri Narendra Modi amasung Nepal gi Pradhan Mantri Dubena thormadu da punna project kaya haudoki. Laibagani gi passenger puba rail service Bihar gi Jenagar amasung Nepal gi Kota phawba chenba rail gari lamthaki. Luchingbani na Bharat Sarkar gi line of project ki makhada Nepal da saba KB Sama Kuntra Nitoi puba Solu corridor power transmission amasung substation amasu sangaki. Pradhan Mantri Anina
नेपालदा रुपे कार्डसु हौदोखि मिफम अदुदा यानचे मरी सही तौनखि केंद्र मंत्री अमसुंग बीजेपी लुचिंग किरण रिजिजूना हाइरी हंदकता इकुई कुइद्रिंगाइगी ममांगदा असम नागालैंड अमसुंग मणिपुर की मरोइबा मफम खरदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफस्पा लौथोकिबा असि अफबा अहोंगबा पोरकपा वारेप अमनी मांगना हाई आफस्पा लौथोरकपा असिना ताकपदी लमदमसिंग असिदा शांति हंजिलकले ताकपनी नई दिल्लीदा पाउगी मिफम अमदा श्री रिजिजूना हाई मफम खरददी अदुमक एक असि चनरी अदुमकपु लागिबा मतम खरगी मनुंगदा महौसागी पुंसीदा हंजिलकलबदी मफमसिंग असिदगिसु एक असि लौथोकनी श्री रिजिजूना हाई नरेंद्र मोदी सरकार की मखादा अवांग नोपुक लमदमसिंगदा अहेनबा मिटिंग चंगदुना लुगिस पॉलिसीबु एगिस पॉलिसी हाइना ओंथोकनतुना लमदम असोमदा साखोटपगी लंबीदा चाउन अहोंग पोरकलबगी लंबी याली केंद्र की माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री मुख्तार अब्बास नकवीना हाइरे माकी मंत्रालय की बैकअप टू ब्रिलियंस पॉलिसीना मिसिंग यामददब कांगलुप की महिरोय कया सिविल सर्विस अमदी अतै कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कयादा माई पाकपा ngamli मुंबई मना की न्यू पैनबेलदा सिविल सर्विस अमदी अतै सरकार की परीक्षा सिंह थाना रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम अंजुमान इस्लाम की यूपीएससी एकेडमी हांगदोलबा मतुंगदा मंत्री नहाई लिसिंग अनि तरामरी की ममांगदा केंद्र सरकार की थबक तौबा मसिंग यामजदब कांगलुप की मियोइसिंग असि सुमदगी चादा मंगा ओरंबनी अदुबु हौजिकती मसी अनोबा थौसिलगी कानबा फंगबगा लोइनना चादा तरागी मथक्ता यहोनबा ngamle मंत्री नहाई प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम की मखादा सरकार दरकार लेब मियोइसिंगदा सामाजिक सेलथुम अमसुंग शिक्षा की खुदोंचाबा फंगनबगा लोइनना मरोमदोम लेपचनबा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग चिंगबा पिरगनी केंद्र की वीमेन अमसुंग चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री स्मृति ईरानी ना पंजाब हरियाणा यावना राज्य अमसुंग यूनियन तरी मापनगा लोइनना जोनल कॉन्फ्रेंस अमा चंडीगढ़ पांगथोखरे मिफम अदुदा सभानेत्री ओइना वा ngangbada श्रीमती ईरानी ना हाई नुपी अंगांगसिंगबु हिरम खुदिंगबक्ता साखोथनबदा मखोइदा असोय अंगाम थोकलोइदबा अकोइबगी फिबम अमा यामनमक तंगाई फदे मसिना लेबागसिबु हिरम खुदिंगबक्ता चाखोथहनबगा लोइनना सामाजिक अमदि सेलथुमगी लमदा चाउना ओनबा पोरकपा ngamgani मांगना हाई मागी मंत्रालयगी मपुंगोइबा पांदमदी राज्यसिंगना नुपी अमसुंग अंगांगसिंगी थबक पाइखतपदा अवाटपमदि चिताहौबा कयादु यंगसिनबनी केंद्र की मंत्रिमंडलना मरुइना अम्ब्रेला स्कीम अहुम मिशन पोषण 2 मिशन शक्ति अमसुंग मिशन वात्सल्य अयाबा पीरे मसिना मिशन मोता चनहनगनी हाइनसु मांगना मखा ताखे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान की मथक्ता पुखलकपा थाजदबगी मोशन लेबाक अदुगी संसदना ngasi खनगनी पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ न लुचिंगबा सरकार की मराइबक लेपकदबा नेशनल असेंबली की यामना मरुइबा मिफम अदु हौजिक न्याकी ममांगदा हौख्रे इमरान खान हाइरी माकु मफम लौथोंगनबा मालेमगी ओइबा लौतुनबगी सरुक अम ओइना थाजदबगी मोशन अदु पुखलकपनी अमसुंग माक मांगजौनना फम थादोकपु तौरोय हाइना अमुखन फोंदोकखे मांगना हाई माकी पुंसी हौजिक खुदोंथोनिंगा ओइबा मोंगदा लैरे हाइबगी थाजबा याबा पाउसु फंगले जम्मू काश्मीर सरकार श्रीनगर की दाल लेक मनुंगदा टूरिस्ट विलेज मंगा सेमगनबा वारेप लौरे विलेजसिंग अदुदी कसरी मोहल्ला सोफी मोहल्ला तिंदा मोहल्ला अखुन मोहल्ला अमसुंग वेजिटेबल मार्केट नि विलेजसिंग असिदा लम कोइबसिंगी दमक दरकार लेबा खुदोंचाबा खुदिमुक फंगनगनी मखोइना मफम अदुदा लेक चादुना लैनबगी खुदोंचाबा सु पीगनी लेबाग असिना हौजिक फावबदा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 134 लाख 63 हेना कापख्रे हक्सेल अमसुंग याइफयुंबाल मंत्रालयना हाई ngarang खक्तदा मियोइ लाख 12 हेनबदा कोविड वैक्सीन कापखे हौकिबा पुंग 13 दा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोइ 13 रोम थेंगनाखे हौजिक एक्टिव केस 13 हेना लैरे हाइबा मतम असदा मियोइ 1 हेना लाइचत अस्तिगी नाबा फखि नाबा फरकपगी चांगचादा 49.3 लैरे लाइचत अस्तिगी मियोइ कोटी 3 लाख 15 हेना नाबा फदुना डिस्चार्ज तौख्रे अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक खुलाई पाइदुना लाल हौरिबा लुपसिंग शांति की वारी साननबा थोरउ हाइना मुख्यमंत्री नोंथोमम बीरेन सिंहना अमुखना अपील तौरे मणिपुर ngarang मियोइ अमकक नौना कोविड 19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबगा लोइनना हौजिक एक्टिव केस 38 लैरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमसुंग नेपाल की प्रधानमंत्री शेर बहादुर द्यूबेगी मिहुत कांगबुगी थाकता वारी सानबदुना लेबाक अनीना मखाताना तेंगबांग पिननबा खनखरे अमसुंग पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान की मथक्ता पुखलकपा थाजदबगी मोशन लेबाक अदुगी संसद ngasi खनगनी पाउ लोइजरे।